reka mbabwire ushobora kubyimba amaguru ariko utarwaye amaguru ariko wagenda kwa muganga kubera ko batarabona indwara bakaguha amakaluma kugira ngo amaguru abyimbuke anatanda yuko indwara bazogupima indwara ikaboneka bakaguheza imiti iri conforme n'indwara urwaye wakira twahoraga dutwikiriza amakaluma none tukanywa amakaluma ejo tukanywa amakaluma none indwara zikavuka ariko umuti w'icyaha wari utaraboneka n'amaturo zari zarananiwe gukuraho ariko Yesu Kristo ngo aza ngo abo muhuza w'abantu n'Imana ubugingo bwanjye burinzwe n'uwapfiriye urashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwapfiriye sifa ziwe kwako mwana kondoo wa Mungu fadhili zako zimejulikana kila mahali sifa ziwe kwako baba we mwana kondoo wa Mungu we fadhili zako baba zimejulikana kila mahali. Zamutore cha Yesu. Muzamure haleluya. Haleluya. Muzamutore cha Yesu kandi. Cyane haleluya. Haleluya. Ndaza kuririmba kandi karirimbo kamwe reka nsome umurongo. Rwanda rwa Timoteyo rwa mbere ibice 2 n'umurongo wa 5. Rwanda rwa Timoteyo rwa mbere n'ibice 2 n'umurongo wa 5. Haravuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe n'umuntu ari we Yesu Kristo amen. Atukuze Yesu. Atukuze Bwana majeshi. Ahimidiwe Baba. Hariho Imana imwe hakabaho umuhuza w'abantu n'Imana nawe n'umwe ntabwo ari benshi kandi shoze grave n'umuntu uwo muhuza n'umuntu ntabwo ari marayika n'umuntu umwana w'umuntu amaze gucumura muri Edeni yatandukanye n'Imana habayeho ibintu bine reka mbivuge nihuta ikintu cya mbere cyamubayeho hamubayeho ubwoba kuko mu buzima bwe bwose Imana yari yaramuremye ntabwo bagira ntabwo wa mwana w'umuntu yagiraga ariko amaze gucumura gutya yagize atangira kumva ubwoba ikintu cya kabiri ngo aje kubona asanga yambaye ubusa ikintu cya gatatu yiremera ibicocero ikintu cya kane aje kwihisha kwiriba umusamariyakazi yahize umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza ari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca
itangira gushaka uburyo ya relationship yiwe n'umuntu isubira kugaruka birananirana. Bwana asifiwe sana. Imana ibwira Mose ngo nzuzi ukora icyaha ngo azafata inyamaswa itungo buriya mwene data yavuze arizana. Namara kurizana arigeze musengero ariho umutanzi namara rikoreho buri namara avuga ibyaha utekereze can you imagine umuntu atangira kuvuga ibyaha byiwe afashe kutumba muri manyiwe bikamubwira ko ibyaha harimo transfer muri yes ukavuga nasambanye naribye nararoze ko birasaga wewe mind yawe kura bitransfer muri rya mukanya rero umutamzi akarica umutwe bigasa ngaho bitwikiriye. Bwana asifiwe sana. Ibyaha ntibiveho bigatwikira. Mureke mbabwire ushobora kubyimba amaguru ariko utarwaye amaguru, ariko wagenda kwa muganga kubera ko batarabona indwara bakaguha amakaluma kugira ngo amaguru abyimbuke. Anatanda yuko indwara bazogupima indwara ikaboneka bakaguheza imiti iri conforme n'indwara urwaye bakira. Twahoraga dutwikiriza amakaluma none tukanywa amakaluma ejo tukanywa amakaluma none indwara zikabyuka, ariko umuti w'icyaha wari utaraboneka. Yohana ngo murangiza gutya aravuga ngo nduri umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Cyangwa mukunga papa ube tayari n'umukunga ndakubwira mwanya ngo murangiza ngo nguri umwana w'intama aje gukura niba ndafite gutwika capacity yiwe ngukura merci ukura ibyaha by'abari mwihaye yarabonetse n'ukuri niwe mwana w'intama watange rimwe ku bwacu. Haleluya. Ibitambo n'amaturo zari zarananiye gukuraho ariko Yesu Kristo ngo aza ngo abo muhuza w'abantu n'Imana, kuko Imana itashimye ko duhuzwa n'Imana n'amaraso y'ihene n'amafizi n'inka ziriza. Imana igakunda ko umwana wayo yitanga ubwe, kandi abaheburayo umwanditsi w'abaheburayo yaravuze ngo wiwe ntameze nk'umutamzi w'abandi bakabandi batamzi ngo binjiraga mu ihema rimwe ku mwaka ahibonanira ahangaha kuri Mazababo ngo bahinjiraga rimwe ku mwaka rimwe gusa. Noneho iwe ngo kandi yaga kuhinjira akahinjira yabanje kwitambira ibyo byaha kuko yari umunyantegeke, ariko Kristo kandi akayinjira n'amaraso atarayiwe, ariko Kristo ngo aje kwinjira yinjira n'amaraso yiwe kandi ngo yinjira mu ihema ry'utarino kugira ngo mu ihema ryo mu ijuru amaze kutubonera gucungura kwiteka kandi umutanzi witeka ryose nuko ngihamagara imbabazi siwe ziritaba aragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane akubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi siwe ziritaba aragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane akubabariye. Reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Mureke mbabwire bene data ibintu byo muri uru rugendo buriya bivuna abantu kandi byoroshe, sibyo? Nkuko batubwirije muri rya jambo ryo kuva cyo kubarana ko ari ryo turimo tugenderamo, inzoka zarumye abantu babere ku muti banga kubureba.
kandi ngo bagapfa bagapfa pe hari harimo buriya ikintu kimwe tugomba gusobanukirwa ni kimwe cyonyine byibuza nacyo tucyongere ku bindi bikomeye cyane tuvuye kumva. Plan yo gukiza umuntu kw'Imana, yo plan y'Imana isaba participation y'umuntu, isaba cooperation y'umuntu. Imana ntibikora mu buryo buri, iyo usomye neza ku murongo wa 7 rw'Iyera aravuga ngo Abisirayeli bagiye gusaba Mose imbabazi, ngo baramubwira ngo bwira Imana idukuremo inzoka, yirukana izi nzoka zigende. Imana ngo irangize irabwira ngo ndacura igisa n'inzoka ubishaka rebi, ntiyirukanye inzoka. Umuntu niwe wenyine wagomba kugira uruhare rwo kwirukana ubumara bw'inzoka mu buzima bwe, ariko agize gute? Cooperation. Iki yagira ngo isobanure n'icyazaga kuzazanwa na Kristo aricyo cyitwa kwizera, kugira ngo tugukoreshe. Amen. Ariko abantu baranga. Urebye mu muringa, ubundi umuringa ni metale, si icyuma. Icyuma kikava mu buzima. Bariwe n'inzoka zifite ubuzima ariko bagakizwa n'inzoka idafite ubuzima. Kureba icyuma byonyine nk'ukuntu wareba itiyo imanitse hariya, kubera ko ariyo muyobora Imana yashyizeho ngo abantu bakire. Abantu batiriya tiyo turayirebamo iki ko inzoka hasi zitumereye kandi ntizari zari zikirimo hagati muri bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Formule yo muri ubu bwami iroroshe, birasaba ngo muri plan yo kugendana n'Imana garagazamo uruhare rwawe. Ikintu cyoroshye. Amen. Niyo mpamvu na Yesu amaze kwitanga nk'uko umushumba bitubwiye, ntawe yaje ngo bafatireho agakanu ku gakanu bamubwire ngo mira. Ubikeneye bya bindi bya kera twakoraga, umuntu akora amahitamo akabireka yarangiza. Ntibizanabatangaze ko hari n'ubwo umwami Yesu azagaruka abantu bacunamye, abantu bagihugiye mu bya kera ari byo bakirimo bagenderamo kubera gukoresha amahitamo nabi. Amen. Namani kuruzi rwo mu Isiraheli agiye afite ibibembe, baramubwira ngo idumbure, jya muri Yorodani widumbure, ngo ararakara. Amen. Haleluya. Abagaragu ngo baramubwira bati boss databuja ugowe niki kikugoye. Iyo bakubwira ngo ushoze intambara kubera uri general, ubwo ari guhita utangira ukarasana, ugatangira ukarwana, ariko bakubwiye ikintu cyoroshye cyane, kuja mu ruzi ukagira gute, ukibira ukiburuka karindwi konyine gusa, warangiza wagira ute none uranze wagiye ukagerageza. Iyo atagira abagaragu ngo bamube hafi yaratashe byanze. Amen. Haleluya. Mbwirira mwene so mwegeranye umubaze ngo uruhare rwawe muri plan yo kuba umunyembaraga ruraresha guti. Naho niho ruzingiye gusa nta handi. Uruhare rwawe n'uruhi, ushake bwawe burangana gute, kumva kwawe kuresha gute. Amen. Haleluya. Yo bipfira. Kintu très simple, kintu cyoroshye cyane. Ureke rero ayo mahitamo tuyakoreshe, hanyuma nta rwego Imana ititeguye kugezaho umuntu. Amen. Ariko birasaba cooperation, birasaba kubyumva. Naje no gusanga kubera ko ibintu by'ubu bwami nyine ari ibintu bifite imiterere yabyo, bijya bisaba ngo mbere yo gukweshoninga icyo ugiye gukora ubanze ugikore. Mbere yo kubaza ngiye gukora iki, banze ugikore. Mbere yo kubaza ku rugero tuzamura Imana amaboko, haleluya, imbaraga z'Imana zikore juste kuzamura amaboko gusa. Si umuyoboro wo gukira n'urugero ko wabyizereyemo. Ibase ndazamura amaboko bitanga iki, biragitanga. Amen. Haleluya. Reka tuzamura Imana yacu amaboko mu izina rya Yesu. Haleluya. Biroroshe. Ntabwo bikomeye, biroroshe. Amen. Haleluya. Mbwirira mwene so ngo biroroshe ntibikomeye.
ago bikomeye si nko kwikorera umusozi ariko still abantu bapfanye ibyoroshye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamupfiriye ugashingane genda n'amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamupfiriye